munsi kuri mvuze mu kanya turi na Pastor John Bosco Kanyangoga n'umushumba wacu bayitangaza rikomeye cyane n'umuyobozi wacu. Yesu ashimwe cyane. Nawe mbwira abantu kare ngo ajyata kuno ko tubivuga cyane, ariko Pastor unyemerere nubwo uri inshuti yanjye, nubwo dufitanye personal relationship, ariko I really recognize ndazirikana cyane yuko ari umuyobozi Imana yaduhaye. Kubatamuzi niyo wungirije Apotre Paul Gitwaza, niyo vice president legal w'ino ministry tubarizwamo. Pastor, ibi ntitufata nk'ikintu cyoroshye, ibi ni ibintu bihambaye cyane. Ibirenge byawe ukanagira hano ukabona uno murimo ukorwa hangaha, tubiha agaciro gakomeye cyane. Zeno Temple Ntarama ni paruwasi ntoya, ndetse mu minsi ishize twari babucura, ariko Imana duhaye Kayonza iravuka. Ariko muri iyo myaka muke tumaze twahawe umugisha n'Imana. Haleluya. Mu buyobozi bwacu tuyoboye usigiye kujya hano ni Apotre wenyine. Uyu munsi na vice president legal na uyu munsi akandagiye hangaha. So duha umugisha ukomeye cyane Pastor ukwakira hano. Turashimira Imana bimwe mwumvise hangaha n'ibindi byatamutse twaciyemo mwagiye mu buhamya bwabyo. Turashimira Imana ibahagurukije, yahagurukije Apotre mu murimo, natwe uyu mwanya turimo gusura mukuru mavuta Imana yamushyize ku buzima bwiwe. Tubona ko basaba yuko amuduhera intashyo. Burumvikana vice avugana na president buri munsi, buri kanya amuduhera intashyo. Ntarama Apotre turamukunda, turamwishimira kandi turamutegereje hano Ntarama. Mwarabibonye mu minsi yashize umunyamabanga mukuru aradusuye, umuyobozi wa Centre Apostolique yaradusuye, uyu munsi vice president legal uyu munsi yadusuye. Tereshema rero nuko cyane Pastor Imana igumugisha, kandi twumva ari bigaciro cyane yuko mutuzirikana. Tuzirikana leadership ya Zion Temple na authentique. Ibi tubona hanga mu myaka mike tugezeho nuko dufite yerekwa ryiza, nuko dufite intego tugambire kugeraho, ndetse no muri Imana ibidushobozamo. Tutanibagiwe yuko turimo gukemura ibibazo by'imitima y'abantu hano muri quartier dukoreramo. Imana reba umugisha. Reka mbase muhaguruke twakire umuyobozi wacu Pastor John Bosco atambuka hano imbere adusangiza n'ikimana yamukize ku mutima. Pastor, we so humbled and honored to welcome you here. Imana go umugisha cyane. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Yesu ashimwe. Let's put hands together for Jesus. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Hallelujah. Let's give Jesus all the glory. Hallelujah. Reka duhe icyubahiro Imana Thank you, yacu. Jesus. Amen. You may be seated. May God bless Mushobora you. kwicara, Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Hallelujah. I'm so happy to be here this morning. Ndanezerewe cyane kuba hano kino gitondo. This is a beautiful place. Aha hantu ni ahantu heza. This is a good church. Ni itorero ryiza. God is in this place. Imana iri hano hantu. You know, the presence of God is discernible. Ahantu hari ukubaho kw'Imana umuntu arahumva. Where there is life from God, you can feel it. Ahantu hari ubuzima buturuka ku Mana umuntu arahamenya. And when I reached here, I felt and discerned the presence of God. Igihe rero nageraga hano niyumvishemo kandi nahishuriwe yuko hari ukubaho kw'Imana. And I feel the life from God here. Kandi numva hano hantu hari ubuzima buturuka ku Mana. And for God to be in a place, kandi kugira ngo Imana iture ahantu iba ahantu. there are two types of God's presence. Hari amoko abiri y'ukubaho kw'Imana. There's the general presence. Hari ukubaho kw'Imana gusanzwe. God is everywhere, we know that. Kuko Imana iba ahantu hose, ibyo turabizi. God is everywhere. Imana iba ahantu hose. Even nightclubs, God is there. No mu tubyiniro Imana ibayo. David said, where can I hide from God? Dawudi yaravuze ngo ese ni hehe nakwihisha Imana. Everywhere there is God. Even people who don't know God, where they are, there is God. Yaba bazi Imana, baba batazi Imana, Imana That is called the omnipresence of God. God is everywhere. Nukubera hose icyarimwe kw'Imana. But then there is another presence of God. Ariko hakabaho ukundi kubaho It's kw'Imana. called the Shekinah, the glory, the manifest presence of God. Kwitwa Shekina gusobanuye icyubahiro cyangwa ukubaho kw'Imana mu cyubahiro cyayo. That one, that's where miracles happen. That's Aho where things niho happen. habera That's where ibitangaza, lives change. niho ubuzima bw'abantu buhindukira. So there are some places you go to and people gather and they call those places church.
hari ahantu rero ujya ugasanga abantu barahateranira bahita itorero and you find there's only that omnipresence of God. ariko ugasanga kubaho kw'Imana kuhaba ni kwa kubera hose icyarimwe kubumana nta kintu cy'umwihariko apart from singing some songs and hear the name of God. usibye kuririmba indirimbo zimwe na zimwe zifitemo izina ry'Imana. There are other places where you go and you feel and you discern that manifest presence of God. hakaba ahandi ugera ukumva yuko aho hantu hari kwa kubaho kw'Imana mu So this icyubahiro place is in cyayo. the second category. aha hantu rero hari muri ico gice So cya God is kabiri. here, God is working. Imana iri hano, Imana iri gukora. Believe it and take your blessings. byizere kandi utahana umugisha Where God wawe. is and God is doing things and my things are happening. This is why the Bible tells us that Jacob was sleeping somewhere. He had put a stone on his head. We all know the story. And he had a dream and he saw angels ascending and descending. So ubyizere ubitahane kubera ahantu Imana iri haba ibitangaza haba gukoreka kw'ibintu. Bibiliya itwereka ko hari igihe Yakobo yiseguye ibuye arasinzira abona inzozi z'abamarayika bazamuka n'abamanuka abyutse amenya ko aho hantu hari ukubaho And the kw'Imana. Bible says when he woke up he said, wow, how awesome is this place. Bibiliya iravuga ngo arabyuka aratangara aravuga ngo aha hantu ntago nari nzi He ko said, hari Imana. this is the house of God and this is Hano the ni gate inzu of heaven. y'Imana kandi aya ni amarembo y'ijuru. So Zion Temple, Narama. Zion Temple Ntarama. This is the house of God. aha ni This inzu is the gate of y'Imana heaven. ni amarembo y'ijuru. Continue to dream Mukomeze murote and continue to expect blessings from God. kandi mukomeze mutegereze imigisha ituruka ku Mana. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. I was so happy to be here. Nanezerewe cyane kuba hano. And I was so happy to see what I've seen and to experience what I've experienced. Nanezerewe kubona ibintu nabonye, nanezerewe kuba mu bihe nabayemo. Pastor is my good friend. Umushumba wanyu ni inshuti yanjye. And despite working together as pastors, as leaders in Zion Temple, usibye gukorana gusa nk'abayobozi nk'abashumba muri Zion Temple, I come here as your friend, as your brother in Christ. naje hano nk'inshuti yanyu nka mwene so mu Mwami. And I said this morning, I love your pastor for 3 things. Mu gitondo nabivuze ndababwira reka mbisubiremo yuko nkunda umushumba wanyu nkamukundira ibintu bitatu. Number 1, he loves God. Akunda Imana. You can see he's an authentic Christian. Urabibona yuko ari umukristo nyakuri. Spirit filled. Wuzuye umwuka. Ready for heaven. Witeguye kujya mu In the ijuru. name of Jesus. Mu izina rya Yesu. And then he loves people. He has a heart for people. Icya kabiri afite umutima wagukiye abantu akunda The abantu. third, he is smart. Icya gatatu ni umunyabwenge. Arasobanutse. Arasobanutse. And you know, pastors attract. The Bible says, birds of the same feathers fly together. Hari umugani uvuga ngo inyoni zisa zigurukana hamwe. So when I came here, it was my first time to come to this church. Igihe naje hano mu gitondo bwa rugambere ngeze hano. What I saw and what I'm seeing in front of me now, ibyo nabonye nibyo ndi kubona ubu nonaha imbere I'm yanjye. seeing people who love God. Ndabona abantu bakunda Imana. I see people who love Ndabona abantu people. bakunda abantu. And I see smart people. Kandi ndabona abantu basobanutse. Narama hasn't seen you yet. Ntarama ntirababona. You are a great church. And Muri I'm abantu not bakomeye. saying this to please you. Kandi ibi ntago ndi kubivugira kuba I am nizeza. serious. Ndi seri. This is a good church. Iryo jambo twararitwaye. Seri. Uravuze ngo you're serious in Kinyarwanda, it can only be in the city. Okay. This is a good church. Ni itorero I feel so ryiza. good. It's good to be Ndi here. kwiyumva neza, ni byiza kuba hano hantu. You know, a good church attracts God's presence. You know, everything is good. You know, there are some churches where even preaching becomes hard because everything is mechanical. But here, the anointing is in this place. Itorero ryiza rero urahagera ukiyumva neza ukigisha bikoroye ukabona kuko hari ahantu ugera kwigisha bikanga bikasa nkaho usunika. So thank you so much, Pastor, for the good job Rero you're doing. umushumba warakoze cyane May God bless you and anoint you more. Kandi komeze kugusukaho amavuta. And I thank all of you. May God bless you Kandi namwe mwese ndabashimiye Imana ibahe for umugisha. supporting him. Kubwo kumushyigikira.
I can see you're great people. You have a great vision. ndi kubibona muri abantu bakomeye mufite inzozi zihambaye. We visited the Sunday school. Twasuye Sunday school aho abana bigira. The Bible says, train the young ones, in the good way of the Lord, and when they grow up, they'll not forsake it. Bibiliya tubwira ngo toza umwana inzira akwiye kunyura maze arinda asaza atarayivamo. And I saw those young people, they are full of life. Nabonye rero abana bari hariya buzuye ubuzima. I asked them, what do you want to be in the future? Some said you want to be doctors, pilots, presidents, soldiers, police, pastors, evangelists, teachers. They want to be great people. Nagiranye ibihe n'abana ngira umwanya wo kubabaza ese murashaka kuzaba iki. Hari abifuza kuba perezida, abaganga, abasirikare, abapilote, abantu bakomeye. So you're doing something powerful. Rero muri gukora ibintu You're bikomeye. going to bless this nation and the whole world. Muzahesha iki gihugu umugisha ndetse n'isi So yose. together with Jesus, keep up the good work. Hamwe na Yesu rero mukomeze umurimo mwiza. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. You've heard my name, John Bosco Izina Kanyangoga. ryanjye mwaryumvishe nitwa Jean Bosco Kanyangoga. Lead pastor Zion Temple Nyarutarama. Ndi umushumba uyoboye Zion Temple ishami ry'Inyarutarama. Receive greetings from us. Mwakira intasho guturuka iwacu. I'm married with 3 children. Ndubatse mfite abana batatu. Receive greetings from my family. Mwakire n'intasho zituruka mu muryango wanjye. Amen. Amen. And now let's share the word very quickly. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana Are you ready for the twihuse. word? Ese muriteguye? Can we stand up and honor the word of God? as we Birashoboka ko read it? twahaguruka tukubaha ijambo ry'Imana. John 12, we are reading from verse 1 to 11. This is our main text. Tugiye gusoma muri Yohana igice cya 12 nicyo gice turi bukuremo ibyo tugiye kwiga. We will have a few accompanying verses, but this is the main text. Turasoma indi mirongo mike iherekeza ariko iki nicyo gice turi bwigeho uyu munsi. So very quickly, John 12 from verse 1, the Bible says, 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priest made plans to kill Lazarus as well, for on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and putting their faith in him. Amen. Dusome mu izina rya Yesu Yohana igice cya 12 umurongo wa mbere ku wa 11. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo yazuye yabaga. Bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Iskariyota, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'imiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikira umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe nabo iteka, ariko jyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu. Amen. Amen. Let's go to Genesis chapter 22. Tujye mu Itangiriro igice cya 22. Genesis chapter 22. Itangiriro 22. Verse
15 umurongo wa 15 to 18. kwa 18. The Bible says, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye ni ku Uwiteka avuga ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Amen. 2 Samuel chapter 24 verse 24 and 25. Samweli wa kabiri igice ni cya 24 umurongo wa 24 kugera kwa 25. Don't mind, we are about to finish reading, and I promise you after that we won't read again. Nimugire ikibazo turigiye gusoza gusoma nyuma yaho ntabwo twongera gusoma handi. These are just verses that will help you to get the message properly. Iyi ni mirongo nshaka ko tusoma hamwe kugira ngo ize kudufasha kumva ubutumwa bw'uyu munsi. 2 Samuel chapter 24 verse Samweli wa 24 and kabiri 25. igice cya 24 umurongo wa 24 kugera kwa The Bible 25. says, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered prayer. Then the Lord answered prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Ariko umwami abwira Arawuna ati oya ahubwo ndabigura nawe ntange igiciro cyabyo sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Nuko Dawudi agura iyo mbuga n'inka atanga shekeli z'ifeza 50. Dawudi yubakira Uwiteka igicaniro atamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu mugiga ishira mu Bisirayeli. Amen. 2 Peter 3:18. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 18. 2 Peter 3:18, the Bible says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forevermore. Amen. Yeah. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Last verse. Umurongo wa And then nyuma. we pray. Just the last one. Umurongo wa nyuma ubundi tugasenga. Back to John. John chapter Dusubiye muri 11. Yohana ariko noneho igice cya 11. John 11 verse 5. Yohana igice cya 11 umurongo wa 5. John 11:5, the Bible says, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Haravuga ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Amen. Hallelujah. Let's pray. Reka dusenge. Our good God, our Father in heaven, Mana yacu nziza data wo mu ijuru, we love you. turagukunda, We believe in you. turakwizera, We welcome you in this place. tuguhaye ikaze hano hantu. Let your anointing be here. Reka amavuta yawe abe hano, Speak to us. utuganirize, Bless our lives. uhe umugisha ubuzima For the bwacu glory of your name. kubw'icyubahiro cy'izina In the ryawe. name of Jesus we Mu pray. izina rya Yesu dusenze. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Faith and worship go together. Ukwizera no kuramya biragendana. They are related. Bifitanye isano. They move together, they work together, and they help each other. Biragendana, birakorana, birafashanya. When I have faith,
iyo mfite ukwizera it helps me to worship. kumfasha kuramya. When I worship, my faith grows. Iyo ndamije ukwizera kwanjye kurakura. Show me a worshiper, that person has faith. Nyereka umuramyi ndaza kukwizeza ko uwo muntu afite ukwizera. Show me someone who has faith, Nyereka umuntu ufite ukwizera, and I'll show you someone who gives true worship. ndakwereka umuntu utanga ukuramya nyako. Christianity is about relationship with God through Jesus Christ. Ubu Kristo rero ni ubusabane hagati y'umuntu n'Imana biciye muri Yesu Kristo. So if faith and worship are together, Rero niba kwizera no kuramya ari biri hamwe, so that means my measure or my level of worship is determined by the measure and my level of my faith. ubwo ibyo bisobanuye yuko ikigero ndamirizamo cyerekana ukwizera mfite, ndetse n'ikigero nizereramo cyerekana uburyo ndamye. Peter writes to the believers of his time in 2 Peter chapter 3 verse 18. Aho twasomye muri Petero yandikiye abigishwa, And says, grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. arababwira ngo mukure mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo. These are people who already believe in Jesus. Aba bantu yandikiraga ni abantu bari abizera, But the issue or what they need to do is to grow in that knowledge, in that faith, in that understanding. ariko icyo bari bakeneye ni ugukura muri uko kwizera, muri uko kumenya, muri uko gusobanukirwa. And basically Peter is like saying, the more you grow in this, then the more your worship will grow. Muri make Petero yarababwiraga ngo nimukura muri ibi ngibi niko no kuramya kwanyu kuzaguka. Paul writes to the Ephesians and says, from the time I learned about your faith, Paulo yandikiye Abefeso arababwira ngo kuva igihe numviye kwizera kwanyu, I've been praying for you ndabasengera to know more about Jesus, kugira ngo uwo Yesu mumumenye kurushaho, to know more about his love, kugira ngo mumenye urukundo rwe, how wide, uburyo rwagutse, how deep, how high uburyo ari burebure ndetse his no love hepfo, is. uburyo urwo rukundo rw'Imana ari rugari. That I'm praying for your hearts to grasp Ngo ndasengera imitima yanyu the yakire power of Jesus imbaraga za Yesu that is in you, those who believe. ziri muri mwebwe abizera. That the power that rose Jesus from the dead. Ngo za mbaraga zazuye Kristo mu bapfuye. In other words, it's like, yes, you believe, Muri make ni nko kubabwira ngo yego but I want you to murizera, grow in your faith. ariko ndashaka ko mukura muri uko kwizera So kwanyu. faith can be incremental. Bivuze ngo ukwizera kurakura. People would come to Jesus Abantu bazaga kuri Yesu and then he would ask them, do you believe? akababaza ngo murizera. One man who wanted his son to be healed, Jesus asked him, he said, do you believe? He said, yes, I believe. And he said, help me with my unbelief. Umwe mu bari bashaka ko Yesu amukiriza umwana, Yesu aramajije ngo urizera, aramubwira ngo yego ariko mfasha mu kutizera kwanjye. That answer may sound contradictory, but he's saying, I believe, that's why I came to you, by the way. But if there is another measure of faith, help me get it. Icyo kisubizo yamuhaye ucumvishe wagira ngo kirivuguruza, ariko mu magambo make yaramubwiraga ngo yego ukwizera ndagufite, ni nayo mpamvu naje kukureba, ariko niba ari ukwizera gukura mfasha gukuri. One time the followers of Jesus said, increase our faith. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu baramubwiye ngo kuza ukwizera kwacu. Hallelujah. Hallelujah. And I strongly believe Kandi nizera nkomeje that the more our faith increases, then the more our worship intensifies. ko uburyo tugenda dukura mu kwizera ariko no kuramya kwacu kugenda kwaguka. I believe there is a level of worship that we have as a body of Christ in Rwanda. Ndizera yuko hari icyiciro tumaze kugeramo nk'abizera mu Rwanda mu kuramya Imana. That is so low because the way we believe in God is also so low. Uko icyo cyiciro turimo numva kiri hasi kuko n'uburyo tuzi Imana buracyari hasi. You don't have to, I don't have to explain so much to you if you sometimes open some YouTube channels and you see what is being mentioned there.
impamvu mbivugiye kandi bitari busabe ko mbisobanura cyane ni ibyigaragaza kuko niba ujya usura nk'imbuga zo kuri YouTube urebe ibintu bihakorerwa urabyumva. In the name of God. Ibyo bintu bigakorwa mu izina ry'Imana. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Apostles that you don't know where they are coming from. Intumwa tutazi ahantu ziturutse. Bishops with no churches. Aba bishop badafite amatorero. Pastors that you can't describe. Abashumba ariko udashobora kumenya kuntu wabavuga. They talk about things that are more confusing than clarifying. Bakavuga ibintu bihabanye n'ukuri. And then you go down, you see the views. Hanyuma ukamanuka ukareba abantu barebye iyo video. You see the comments. Ukareba comment abantu bashizeho. About people who are excited and who are saying yes. Byabanejeje bakavuga ngo yego n'ukuri. You see the corporate agreement. Ukabona uburyo abo bantu babyemeye bashize hamwe. You can see the level of our faith as the body of Christ in our nation. Ibyo biguha ishusho y'iciciro turiho mu buryo bwo kwizera nk'itorero ry'ino mu Rwanda. You can see the level of our worship. Ubwo ibyo nabyo bikwereka ikigero tubasha kuramyamo. True worshippers are not the people who worship God to receive from God. Abaramyi nyabo ntabwo ari abaramyi baramya Imana kubera ko hari icyo bayitegerejeho kwakira. True worshippers are those who worship with what God has given them. Ahubwo abaramyi nyabyo ni abakoresha iby'Imana yabahaye bakayiramya. And pay a price for their worship. Ndetse bagashiraho no kwemera gutanga ikiguzi kugira ngo baramye. And I feel God is moving in a new way in our nation. Kandi numva Imana iriho iragenda mu buryo bushyashya mu gihugu cyacu. And is looking for those worshippers. Iriho irashakisha abo baramyi. Who are going to say, bagiye kuvuga ngo I'll put a price tag on my worship. Ngiye gushiraho igiciro mu kuramya kwanjye. And maybe you're one of them. Birashoboka kuri umwe muri bo. And that's why I want this morning in a very few minutes. Niyo mpamvu iki gitondo mu minota mike twihuse. Once again reflect on what I've called the price and the blessing of worship. Ndashaka kugira ngo twongere twibaze cyangwa twigire hamwe ku kiguzi n'umugisha byo bituruka mu kuramya. God desires us to worship him. Imana yifuza ko tuyiramya. God wants us to worship him. Imana ishaka ko tuyiramya. God does not need us to worship him. Ntabwo Imana ikeneye ko tuyiramya. He wants us to worship him. Irashaka ko tuyiramya. God lives in a realm without need. Aho Imana iri nta kintu yifuza, nta kintu ikeneye. God is self-sufficient. Imana irihagije mu bumana bwayo. God has it all. Imana itunze byose, ifite byose. He created the heavens, the earth, yaremye isi, iremye ijuru, everything he has iremye created. Ibirimo byose, ibintu byose byaremwe n'Imana. He doesn't need me and you for him to be God. Ntabwo Imana idukeneye je nawe kugira ngo ibe Imana. As we need God, because without God we are nothing. Ariko twebweho dukeneye Imana kuko hatariho Imana ntacyo turicyo. But him, he doesn't need us. Ariko yo ntidukeneye. But he wants us. Ariko iradushaka. Let me clarify about the need. The need is like when you don't have that, then there's something that is not complete in you. Kugira ngo tubyumve itandukanirizo hagati yo gushaka no gukenera, iyo ubuze ikintu wari ukeneye haba habura ikintu kugira ngo ube wuzuye. For example, food is a need. Urugero, ibiryo ni ikintu dukeneye. Food is a need. Ibiryo turabikeneye. But owning an aeroplane is not a need. Hako gutunga indege ntabwo ari ikintu ukeneye. But if you are able, you can have it. It's okay. Ariko ubishoboye wayitunga. So God does not need us, but he wants us. Imana rero ntidukeneye ariko iradushaka. And I'll explain why he wants us. Ndabasobanurira impamvu ki idushaka. There are people who have heard say, oh, God needs our praise, he can't praise himself. Hari abantu njya numva bavuga ngo ariko Imana iradukeneye kubera ko ntishobora kwiramya. If you have ever had such people, tell them to read Genesis chapter 1. Abo bantu nuzahura nabo uzababwire bazajye gusoma Itangiriro igice cya mbere. God would create things, then the next day he would create. You know what he would say? He would say, oh wow, this is good. He would praise himself that I've done a good job. Impamvu mbabwiye ngo bazasoma aho ngaho haratubwira ngo Imana yararemaga hanyuma ikasubira inyuma ikitegereza ikintu yaremye ngo ikavuga ngo oh iki kintu ni cyiza cyane. Muri make ari iriho iriramye.
So God was complete and in his fullness before he even created. Imana rero yari yuzuye ifite umwuzuro mbere yuko inaturema mbere yuko irarema He ikintu doesn't need us to be God. ntidukeneye kugira ngo So ibe why does Imana he want us? kubera ikirere dushaka. God has so much Imana ifite ubutunzi bwinshi that he wants the people he created in his own image ku buryo yifuza ba bantu yaremye mu ishusho be ryayo close to him, ngo bayegere and then he gives them what he has, ibahe ibyo ifite and then he watches them enjoying what he has given hanyuma them. ibarebe inezererwe ko bari kunezerwa How mu many gifite. parents are here? Ababyeyi bari hano ni bangahe? Do you know the joy you have when you watch your kid enjoying the food you have prepared for uzi them? umunezero ababyeyi bari hano bagira iyo bari kwitegereza abana babo bari kurya ibiryo babahahiye That's the joy of the babateguriye. Lord when we are enjoying his blessings. Uwo niwo munezero Imana igira iyo turiho turanezerwa mu migisha yaduhaye. Now, when we come to God in a relationship and worship him, Iyo rero tuje imbere y'Imana mu busabane tukayiramya we are blessed. duhabwa umugisha. But true worship Ariko kuramya nyako has a cost. kugira ikiguzi. Salvation is free. Agakiza ni ubuntu. It's by the grace of God that we are Ni saved. kubw'ubuntu bw'Imana twakijijwe. We cannot pay anything to be Nta saved. kintu twakwishyura ngo dukizwe. Nothing. Nta na kimwe. Because the cost of our salvation cannot be bought by gold, cannot be bought by silver. No amount of money can buy it. No good works of people can make it happen. Kuko ikiguzi cy'agakiza nta zahabu nta feza nta mirimo myiza ishobora kukagura. The Son of God had to send his own Son to die for us on the cross. Imana yagombye kohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo icyo kiguzwi cyishurwe. Because it is priceless. Kuko ni ikintu kidafite We icyo can't put a watanga. price tag on salvation. Nta giciro runaka washyira ku It is gakiza. the grace of God. Ni ubuntu bw'Imana. That's why we don't boast over it. Niyo mpamvu tutabyi Every time we think about how God has Tutabyirata. saved us, we humble ourselves. Sorry? Every time we think about our salvation, we humble Igihe cyose ourselves. dutekereje ku gakiza twakiriye ducishwa bugufi. God has saved us by his grace. Kuko Imana yadukijije kubw'ubuntu bwayo. But now that we know him and we have received that salvation by grace, Ariko noneho nyuma yo kwakira ka gakiza kubw'ubuntu tukaba God wants our tuyizi. response to worship him. Imana yifuza ko ibyo bintu tubyakira And tukabisubirisha kuramya. that worship has a cost. Ariko uko kuramya twe dutanga kugira ikiguzi. But when we pay that cost, Iyo twemeye kwishyura icyo there kiguzi is a blessing. hari umugisha. And that's what we are sharing about. Ibyo nibyo turi kwiga. The cost Ikiguzi and the blessing n'umugisha of worship. byo kuramya. You got the introduction. Ubwo noneho tugiye kugendana mwabyumvishe. Now let me preach. Reka noneho mbwirize. For us to understand Mary, Kugira ngo twumve Mariya twasomye, we have to see where she's coming from. tugomba kubanza kureba amateka ye. Mary is coming from a wonderful family. Mariya yakomokaga mu muryango mwiza. The Bible tells us that he had a sister called Martha Bibiliya yatubwiye ko yari afite murumuna we witwaga and a Marita brother called Lazarus. na musaza we witwaga Lazaro. They lived in a place called Bethany. Babaga ahantu hitwa i Betaniya. Bethany is in the outskirts of Jerusalem. I Betaniya ni ahantu hafi y'umurwa wa Yerusalemu. By God's grace, I've been there. I saw it with my eyes. Kubw'ubuntu Bethany. bw'Imana jewe nagira ubuntu bwo kuhagera narahabonye n'amaso yanjye. It's not like in the city center. Ntabwo ari mu mujyi mu murwa, It's a place on the side of the city. ni ku ruhande So in other rw'umurwa. words, it is like Narama. Muri make ni nka Ntarama. This family Uyu that muryango was not in the capital city, utabaga mu mujyi just in the sidelines like Narama, ariko ku ruhande rwayo gato nka Ntarama, this family was so special wari umuryango that wihariye. more often they used to host Jesus in their home. Mu mwihariko wabo bajyaga bakira Yesu iwabo I mu want you rugo. to imagine this. Ndashaka mu In the bitekerezeho. busy schedule of Jesus, he would find time to go and hang out in the family of Martha, Mary, and Lazarus. Just to be there and have a great time. Ndashaka mu bitekerezeho umwanya muto Yesu yabaga afite, ariko yabonaga igihe cyo kurenga umurwa akajya kujya gusura Mariya na Marita na Lazaro akagira n'ibihe nabo. That is big. Ni ibintu byagutse. They were not kings. Ntago bari abami, They were not prophets. ntago bari They abahanuzi, wrote no book in the Bible. nta bitabo banditse muri Bibiliya, But Jesus used to go and visit ariko them. Yesu yarabasuraga.
Wow. So what was special about this family? ni iki rero bari bafite cy'umwihariko? Let's see the three. Reka tubirebe ni ibintu bitatu. Mary represents worshippers. Mariya ashushanya abaramyi. Mary was a worshipper. Mariya yari umuramyi. Whenever Jesus would come to their home, she would be on her feet just worshiping him. Igihe cyose Yesu yabaga yaje kubasura, yabaga ari ku birenge bya Yesu amuramya. Those who worship Abaramya beyond just the sing and dance, those who have birenga the heart kuririmba no kubyina. to worship Jesus. Kuramya Imana. Those are the Marys. Abo ni ba Mariya. Whether they are men or women, young or old, those are the Marys. Baba bakuru, abato, abagabo, abagore ni ba Mariya. And then we had Martha. Martha, the Bible says, whenever Jesus would reach home, she would go to the kitchen and cook a good meal. Hanyuma tukagira ba Marita. Bibiliya yatubwiye ngo igihe cyose Yesu yabasuraga, Marita yitaga yiruka mu gikoni kujya For Jesus to kumutekera. eat, because Jesus was full God and full man, so sometimes he needed to eat. Yego Yesu yararyaga kubera yuko biri tubwira ko yari Imana byuzuye ariko akaba afite n'umubiri ari umuntu. Rero yakeneraga kurya. So she would take care of that. Ibyo rero Marita yarabikoraga. We need Marthas amidst us. Dukeneye ba Marita hagati yacu. Do you know people who come to church and then they start complaining, why is not this there? Why is not this there? Why is not there? And then they think things come from heaven. No, there are some Marthas who make them happen. Muza abantu baza mu itorero bagatangira kwitoto. Ese kiko kimeze gutya? Ese ibiko bidahari? Ntabwo ibyo bintu bituruka mu ijuru bikorwa na ba Marita. Martha represents workers. Marita ashushanya abakozi. We have them amidst us here. Turabafite hagati They yacu come hano. early and they put chairs. Baza kare bagashira intebe ku murongo. When the chairs become few, they start looking how they can buy more. Intebe zaba nkeya bagatangira gutekereza aho bagura They think izindi. of expanding the building. Bagatekereza uburyo bakwagura itorero irusengero. They want to know if the equipment is okay. Barashaka kumenya niba ibikoresho bikora. Those are the workers. Abo ni abakozi. And what is important is Kandi ikintu cy'ingenzi nuko Mary's worship is her work. ukuramya kwa Mariya niwo murimo we. And Martha's work is her worship when she does it so well without comparing herself to Mary. Na Marita nawe umurimo yakoraga niko kuramya kwe. Iyo yabikoraga neza atari kwigereranya na Mariya. Because there are some religious people who criticize Martha. Kuko hariho abantu b'abanyedini bavuga ko Marita atarakwiriye. And they don't give her the credit she deserves. Ntibamuhe agaciro k'ibyo yakoraga. Because of what Jesus told her. Kubera ibyo Yesu yamubwiye. But then they put it in the wrong context. Ariko babishira mu ishusho itariyo. Jesus did not tell her you shouldn't have cooked for me. Ntabwo Yesu yamubwiye ngo Marita ntabwo wakagombye kuntekera. Jesus told her Yaramubwiye ngo not to feel so important more than Mary. wikwiyumva ko uruta Mariya kubera ibyo wakoze. Jesus was telling her, you have decided to cook for me, but don't think you are more important than Mary. Ni nko kumubwira ngo yego wahisemo kuntekera ariko wikwiyumvamo ko warenze cyane Mariya waje kundamya. Because Martha was going to fall into the trap of performing for God and putting the credit on herself. Marita yari yaguye mu mutego yo gukora ibintu kugira ngo aboneke aho kugira ngo abikorere Imana. So that one is very clear. Ibyo birasobanutse. Then now we have Lazarus. Tukagira Lazaro. Lazarus is an interesting individual. Lazaro we aratangaje. It's so interesting that it is hard to define what he did. Aratangaje ku buryo biragoye kuvuga ikintu yakoraga. Lazaro didn't cook. Ntiyatetse. No prophecy, didn't write anything. Nta buhanuzi, nta gitabo cyanditswe. Lazaro it's hard to define what he did. Biragoye cyane kuvuga ikintu yakoraga. But when you look deeper, ariko iyo winjiye cyane bwina, there was something about Lazarus hari ikintu cy'umwihariko Lazaro yari afite that contributed to the environment in their home for Jesus to be comfortable to come often in their home. Ariko icyo kintu Lazaro yakoraga cyari gifite umwanya munini ku buryo byatumaga Yesu abasura kenshi akiyumva neza. Are you ready to hear it? Witeguye kucyumva? The Bible says Bibiliya yavuze Lazaro was just yari gusa icyo cyonyine of Jesus. yari inshuti ya Yesu. Just that. Inshuti gusa. Like he loved Jesus, no hidden agenda. Yakundaga Yesu nta bindi byihishe inyuma. No hypocrisy. Nta buryarya. Just a friend. Gukunda Yesu nk'inshuti. So much so that whenever Jesus would be with him, he would talk freely.
yari inshuti ye ku buryo igihe Yesu yabaga ari aho yavugaga akaganira yisanzuye. After the stressful day with the teachers of the law and the Pharisees questioning him, trapping him, disturbing him and stressing him. Nyuma y'umunsi muremure Yesu yabaga yagize yahuye n'abigishwa b'amategeko bamuhinyuza bamutera stress. He needed someone that he could hang out with and just relax. Yari akeneye umuntu w'inshuti bicarana akaruhuka bakagira ibihe byiza bakaba mu nzu and watch TV together bakareba televiziyo and catch up with the news in the neighborhood. Bakavugana ibyabaye muri quartier. In other words, in English, especially American English, mu cyongereza cyane cyane cy'abanyamerika, such people they call them buddies. He was his buddy. Mu kinyarwanda ngenekereje abo bantu babita abajama. Aha, that's a good one. Yes, those people. Just tell him the news in bed and what is going on. Abo bahana makuru gusa y'ibintu biri ku. And those people are very important. Abo bantu kandi barakenewe. First of all, they tell you your enemies. Bakubwira abanzi bawe. They say, we had these people plotting against you that ariya twumvisha abantu bari gushaka kukwica. Then they tell you your true friends. Bakanakubwira inshuti zawe nyazo. Bakakubwira ati mwigisha. Uriya muntu aragukunda. Byukuri. Nibyo that's very good. Ni byiza cyane. Then you feel relaxed. Akumva atuje. So this was the home. Iyo niyo nzu rero twabonye. What does that tell me? Ibyo bitubwira iki? At an individual level. Njyewe nkanje nk'umuntu ku giti cyanjye ariko kandi nk'umuryango If nk'itorero. I can have a heart. If I can have a heart. Niba ngize umutima. Or if you can have heart. Cyangwa wowe ugize umutima. That worship Jesus. Uramya Yesu. And then work for Jesus. Ugakorera Yesu. And then love Jesus. Ugakunda Yesu. Just as a friend. Jesus will always come to our Yesu home. azajya ahora aza kugusura. I'm telling you. Buri gihe. Jesus always comes there. Buri gihe Yesu azajya yifuza kuza aho hantu. So Mary has this background. Mariya rero afite aya mateka tubonye. She understands who Jesus is. Yarasobanukiwe Yesu ari we. Now she comes and gives a true worship to Jesus. Noneho aje guha Yesu ukuramya And she nyako. brings expensive perfume. Azana umubavu uhenze. The Bible says Bibiliya iravuga it was worth a year's wages. Ngo agaciro kayo kari kangana nko guhembwa umwaka wose. In other words, imagine someone who is, let's say, paid 500,000 francs per month. Dufata urugero tuvuge umuntu uhembwa ibihumbi 500 ku kwezi. Times 12. Ukube 12. Those are 6 million. Izo ni miliyoni 6. She brought something worth 6 million at that level. Yazanye umubavu ugura miliyoni 6. And poured it on the feet of Jesus. Wose awumena ku birenge bya In Yesu. seconds. Mu masegonda. Because she knew kuko yarazi in her heart mu mutima that she wants to worship Jesus. Ko ashaka kuramya Yesu. She wants to worship Jesus. Arashaka kuramya And Yesu. she knew kandi yarasobanukiwe yuko kuramya kwe must have a cost. Kugomba kugira ikiguzi. She knew yari yarabimenye ko kuramya kwe kugomba kugira ikiguzi. My brothers, my sisters, mwene data, we are living in a time turi kuba mu bihe when people aho abantu don't want to pay for their worship. Badashaka kwishura ikiguzi cyo I'm here to kuramya. announce to you nje hano that kugutangariza gone are the days ko ibyo bihe when we byatambutse just worship God to give us. aho twaramyaga Imana kugira ngo iduhe. We will use what God has given Ubu us tuzakoresha ibyo Imana worship yaduhaye Him. ngo tuyiramye in the name of Jesus. n'izina rya We will Yesu. not be like some of the Israelites Ntabwo tuzamera nk'Abisiraheli when they were coming from Egypt, aho bari baturuka mu going to the Egiputa promised land. bajya mu gihugu The Bible cy'amasezerano. says Bibiliya iravuga that when they were coming from Egypt, ngo igihe bari guturuka mu they didn't get Egiputa out empty. They didn't get out empty. ntabwo basohotse amaramasa bagize ibyo basohokanamo. The Bible says Bibiliya ikavuga God had told Moses Imana yari yarabwiye that Mose I'll put favor on them, nabashizeho igikundiro and the Egyptians will give them gold, silver, and valuable materials. kandi bazabaha zahabu n'ifeza They n'ibindi. carried all that as they're walking through the wilderness to the Ibyo promised bintu land. byose barabigendanye bambuka And that's bajya mu their gihugu marching. cy'amasezerano. And that's their marching. Ubwo bariho bagenda Moses goes to the mountain Mose agenda ku to musozi get instructions to worship God. ariho arashaka uburyo ari bwakire gahunda ituruka ku Mana. They used the same gold
bo bafata bya bintu Imana yabahaye, that God had given them, za zahabu Imana made yabahaye, a golden calf bakora and ikigirwamana, worshipped an idol, barakiramya using what God gave them. bakoresheje ibyo Imana I'm here to yabahaye. announce to you, Ije it's kugutangariza, not about what God gives you and ntabwo what He gives me. ntabwo ari ngombwa ibyo Imana iduha cyangwa It's iguha about njyewe how I nanjye, use what God has ahubwo given me. icy'ingenzi ni icyo dukoresha ibyo In the Imana name of yaduhaye mu izina rya And Yesu. lived as a body of Christ in our nation. We have lived Twabayeho nk'umubiri wa Kristo hano mu gihugu cyacu, not mindful of that. ibyo bintu But tutabitekerezaho, I'm telling you, ariko nje kukubwira there's a move. hari kubaho There's impinduka, a spirit. hari There are umwuka, some people hariho abantu who are saying, bari kuvuga I'm ngo not going to be like that. ntabwo nzaba nk'abo bantu, I'm going to use what God has given jewe me. ngiye gukoresha ibyo Imana to impaye worship God. ngo nyiramye. If God has blessed me, Niba Imana yampaye umugisha, I had a small business and I have a big business. nari mfite business ikiri ntoya ariko I'll bring yaragutse, back more in the house of God. nzazana byinshi kurushaho mu nzu If y'Imana. God lifted me from nothing Niba Imana yarankuye ku busa and made me a leader ikangira at the umuyobozi national level, mu rwego rw'igihugu, I'll speak for my God. nzavugira I'll Imana speak for yanjye, His church. nzavugira I'll itorero, speak for His people. nzavugira abantu I'll speak for the b'Imana, servants of God. nzavugira abakozi Because b'Imana, I will use the God kubera that yuko God gave nzakoresha me. izo zahabu Imana worship impaye my ngo God. nyiramye. I will not use the God Ntabwo that God nzafata gave me zahabu to make ngo a nkore golden calf. ikigirwamana, Just like we see many doing. kuko twabonye benshi babikora. I am telling you, many have done it. And Abantu some will benshi know them. barabikoze, bamwe turabazi. May God help us. Imana idufashe In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Gone are the days Ibyo bihe when byaratambutse, churches in Rwanda, aho itorero mu when Rwanda we have programs, iyo dufite we porogaramu need runaka American finance. dukeneye guterereza inkunga zituruka Gone muri are the Amerika, days ibyo bihe When byarashize, Americans will buy for us keyboards aho dutegereza ko Abanyamerika batugurira keyboard ngo to turirimbe worship our God. kugira ngo turamye Imana. Because like David, Kuko nka we are Dawudi crying out and saying, turavuga I ngo will not use Ntabwo what cost me nzakoresha nothing to sacrifice to my God. ntabwo nzatambira Imana yanjye igitambo kidafite I ikiguzi, will pay for my sacrifice. nzishura icyo I gitambo, will pay in full. nzishura kandi mu In the name bwuzuro of Jesus. mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Come on, say yes. Vuga ngo Say yego, yes. yego, Say yes. yego. Because I know if I do that, Kuko ndabizi ngo ibyo just nibikora like Abraham, nka Aburahamu uko God yabigenje, looked down on me Imana izandeba and said, wow, ivuge ngo that is wow, my son. uriya ni umwana That is my wanjye, daughter. uriya ni umukobwa And he will wanjye, send an angel nzohereza marayika, with a message like Abraham. With a message like Abraham. ndohereza marayika ufite ubutumwa nk'uko nabigenje kwa Aburahamu, And you say, azamubwira because you did not withhold, kubera yuko utanze kurekura, because you did not kuko withhold, utagundiriye, I will bless you nzaguha and umugisha, I'll make you a blessing. guhindura umugisha, Because kubera there is a yuko cause hari and ikiguzi a blessing n'umugisha from worship. mu kuramya Imana, In worship. mu kuramya If I Imana. worship God, Nindamya Imana I'll pay the price. nzishura But ikiguzi, I receive the blessing. ariko nzabona I'll pay n'umugisha. the price. Nzishura And I ikiguzi receive the ariko nzakira blessing. And umugisha, the price I pay, kandi ikiguzi nzishura I get a bigger nzabona blessing. umugisha In the ukisumbye name of mu Jesus. izina rya Yesu. What happened to Mary's family? Niki cyabaye kuri famiye ya Mariya? We know the story. Tuzi inkuru. John 11, Yohana igice cya 11, a home urugo that has people, rufite abantu, a church itorero that has people, rifite abantu, a nation igihugu that has people, gifite a abantu, place ahantu that has people hafite who abantu worship Jesus, baramya Imana, who serve Jesus, bakorera who Imana, work for Jesus, bakorera who Imana, cook for Jesus, batekera Yesu, Abasaya, who cook for Jesus, batekera Yesu, who don't go to take other people's food and serve it to Jesus, but who cook it for themselves. abantu batajya gufata ibiryo by'abandi ngo babihe Yesu, ahubwo bicara bakabiteka bakabimuha. Those people. Abo bantu And then the others abandi who love Jesus. bakunda Yesu,
just to hang out with Jesus kugendana nawe and enjoy his presence bakanezerwa kuba mu and kubaho enjoy kwiwe talking to him bagakunda kuganira and nawe enjoy the things of Jesus. bagakunda ibintu bya Yesu. Oh, we have many people these days. Dufite abantu benshi no They minsi come to Jesus like coming to a witch doctor. Have you ever baza kuri Yesu nk'abagiye ku mupfumu. I just want things. I just Ndashaka want ibintu, blessings. ndashaka I just ibintu, want ndashaka blessings. ibintu, But they ndashaka have nothing to do umugisha. with Jesus. They don't love Jesus. They're not Ntabwo friends of bakunda Jesus. Yesu, ntabwo They just bashaka want the kumumenya, blessings of Jesus. barashaka imigisha atanga. Those ones, Abo ngabo even in the Bible, they used to be there. no muri Bibiliya babagaho. People used to follow Jesus because of the bread. Abantu bakurikiraga Yesu kubera imigati. You know, one time he tells them, now I'm the bread. Rimwe arababwira ati ese murabizi ko ndi umugati. They were offended. Birababaza. This message you are sharing here, Ubu butumwa turi kwiga aha. there are places I can't share it Hariho ahantu ntabivuga because it will offend people. kuko They birabakomeretsa. will not enjoy it. Ntabwo bari But bubikunde. like I said here, Ariko nkuko navuze hano special. turihariye. you are not only receiving what I'm saying, but you're even giving me the energy to say it. God Ntabwo bless muri you. kwakira gusa ibyo ndi kubabwira ahubwo muri no kumpa imbaraga zo gukomeza So all I kuvuga. can say, keep it up. Icyo navuga ni uko mwakomerezaho. But then there are others, they don't love Jesus, Hariho abantu badakunda Yesu but they want the things of Jesus. ariko barashaka ibyo atanga. Oh, their time is over. Icyo gihe cyabo cyarangiye. We want the Marys now Dukeneye ba who are Mariya going to come to Jesus bari buze kwa and Yesu worship him extravagantly. bakaburanya mu buryo The Bible says he poured the bw'igitangaza perfume and the bagasuka fragrance was full in the amavuta house. agahumura ahantu hose. That worship, Uko kuramya two things about it. Number one, ibintu bibiri bikuranga. Icya mbere it is not simple, it is felt, it has an impact. ni ukuramya kuzana impinduka, kumvikana, gusiga impinduka. When you do it here in Narama, the whole of Kigali will know about it. Nimubikora hano Ntarama i Kigali bazabimenya, The whole nation will know it. igihugu kizabimenya, That the fragrance filled the house. kuko Bibiliya yatubwiye ngo yasutse umubavu noneho aho hantu hose harahumura. Number two, Icya kabiri, this kind of worship has opposition. uku kuramya gufite abakurwanya. Imagine someone who used to follow Jesus Ibaze umwigisha wa Yesu is complaining that someone is worshiping Jesus. ariho aravuga ngo uyu muntu ariho araramya ariko ari gukora ibintu bikabije kuko ari gusuka ibintu byagafashisha abakene. This is a wastage. Ibi bintu tubipfushije ubusa, This is a wastage. turabipfushije ubusa rwose. You know, you can buy an expensive, keyboard in the house to have the best music in the church when people are praising and worshiping. Mushobora mwebwe kugura keyboard nziza kugira ngo mujye muramya Imana mu njyana iyunguruye neza. And someone will be like, why didn't they go to Gachinjo and buy second hand? Hakaza umuntu uvuga ataku bagiye kugura inshyashya kuko batagiye Gachinjiro ngo bagure yakoreshejwe. That's a wastage. Ibi hano rwose bapfushije amafaranga And ubusa. some will be Christians. Kandi n'abakristu And then, to sanitize their lack of worship, noneho gusigiriza uko kuntu batazi kuramya, then they say, we should have used that money to help the poor. bagahita bavuga ati amafaranga twatanze kuri iriya piano twari gufasha abakene. But then their intentions are not good. Ariko ntabwo impamvu yatumye babivuga ari When kuri you ari have iyo ngiyo. discernment, you can catch them. Iyo ufite umwuka wo kurondera urabamenya. You know those NGOs? Muzi ibigo bifasha. For us, we are servants of God. Twebwe turi abakozi We b'Imana. are not like those people just praying and Ntabwo turi singing nk'abandi and birirwa everything. baririmba basenga babyina. For us, we are helping people. Twebwe turafasha. We have projects, we are feeding Dufite people, amaproje, we are tugaburira praying for abantu. people, we are doing that. But when you go deeper, Ariko winjiye neza mu byo bakora. you find they go to beg in America or somewhere. Bagenda muri Amerika bakavuga ati dore abantu barashonje bakajya When gusabiriza. they get 1 million, Babona miliyoni. they don't even take half. They take like 90%. Nta nubwo bakataho icya kabiri batwara nka 80 cyangwa 90%. So this person was complaining. Uyu muntu wari uriho urabyitotombera. Jesus discerned them. Yesu yaramurondoye. It's not about the compassion of the poor. Arambwira ati nta mpuhwe ufitiye abakene. He is a thief. Uri umujura. I'm not the one who's saying it. The Bible says so. Ntabwo ari njye wabivuze, Bibiliya yabitubwiye. That he used to keep the money and then he would Kuko yari afite stretch his umufuka hand babikagamo imiya and pick for agakoramo himself. akatwara. May God help us Imana idufashe to bring the best kugira to ngo Jesus. tuyizanire ibyiza. But I love what Jesus did. Ariko nkunze ibyo Yesu Jesus yakoze. defended Mary. Yesu And said, yaburaniye "Leave Mariya. her alone." Aravuga ngo mumureke. Hallelujah.
You know, when Jesus is defending you, iyo Yesu ariho arakuburanira, God is affirming you. Imana ibiri irakwemeza. God said about Jesus, says, this is my son whom I love, with him I am well pleased. Imana yemeje Yesu iravuga ngo uriya ni umuhungu wanjye nkunda kandi nishimira. When you align yourself with Jesus, Iyo uri mu bumwe na Yesu, you share everything with Jesus. ukaba usangira ibintu byose na Yesu. When God looks at you, Iyo Imana ikwitegereje, this is my son, iravuga ngo uyu ni umwana this is wanjye, my daughter, uyu ni umukobwa wanjye, ni umuhungu With wanjye, muri we I am well pleased. uyu muhungu n'umukobwa wanjye ndabakunda, The cause and ndabanezererewe. blessing of worship. Ikiguzi n'umugisha wo kuramya. I'm done. We are closing now. Turiho turasoza. Mary paid the price Mariya yishuye ikiguzi, and worshipped. araramya. We know the blessing they got in the family. Tuzi umugisha bakiriye nk'umuryango. We know the story. Tuzi inkuru. Jesus did not stop on just visiting. Yesu ntago yagarukiye mu kubasura gusa. One time, Igihe kimwe their brother got sick. musaza wabo yararwaye. Lazarus got sick. Lazaro ararwara. They picked the phone. Bafata telefone. You know, I love that moment. Nje nkunda icyo gihe. Because there are two things here. There are two things here that we need to be mindful of as Hari believers. ibintu bibiri nk'abizera tukwiye kuhora twibuka. Number one, Icyambere, it is possible birashoboka to be a friend of Jesus kuba inshuti ya Yesu and get sick. ukarwara. It is possible Birashoboka to be a friend of Jesus kuba inshuti ya Yesu and go through tough times ugaca mu bihe bikomeye, and have challenges ukagira ibintu biguhiga, and struggle ukagira ibibazo, and get sick. ukarwara. But then, Ariko that's not the end of the story. Ntabwo When you are ariho- a friend of Jesus. iyo uri inshuti ya Yesu, aho siho inkuru irangirira. For others, Ku bandi that's the end. niho birangirira. For the friends of Jesus, Ku nshuti za Yesu that's not the end. ntabwo ariho iryo David herezo. said, Dawudi I lift up my yaravuze eyes to the hills. ngo nzamuye amaso yanjye Where nditegereza does hejuru. my help come from? Ese ugutabarwa kwanjye kuva My he? help comes from the Lord, the Ugutabarwa maker kwanjye of heaven kuva ku and Uwiteka earth. waremye ijuru n'isi. He watches over me, never sleeps, never slumbers. Ntiryama ntisinzira. Indeed, indeed. He watches over Israel with neither slumber nor sleep. Kandi nibyo koko itureberera ntihumbya ntiryama And then he said, the Lord ntisinzira. watches over you. Aravuga ngo Uwiteka arakureba, The Lord is your shade at your right hand. arakurinda. The sun will not harm you by day, nor the moon Ku by manywa night. izuba ntirizakugira icyo rigutwara, na nijoro ukwezi The Lord will ntirizagira icyo keep rigutwara. you from all harm. Imana izakurinda ibyakugiraho The ikibazo Lord will watch over your byose. coming and going, both now and forever. Izagendana nawe ugenda, igarukane nawe ugaruka. Hallelujah. Haleluya. Because this God Kuko iyi is the one Imana who said, because he loves me, niyo yavuze ngo kuko I ankunda will rescue him. nzamutabara, I will protect him, for he acknowledges my nzamurinda name. kuko azi He will izina call upon me ryanjye, and I'll answer him. azampamagara nzamwitaba, Hallelujah. Oh, with long years I will bless him and show nzamuha him my umugisha wo salvation. kuramba kandi azabona agakiza kanjye. Psalm 20 he said, Psalm 20 he said, Zaburi ya 20 iravuga he said, may the Lord answer you when you are in distress. ngo Imana ikumve uri mu makuba, May the name of Jacob protect you. izina rya Yakobo rikurinde, May he send you help from the sanctuary and give you support from Zion. ikoherereze ugutabarwa kuri And he Zayoni, said, may he remember all your sacrifices yibuke and accept your burnt ibitambo byawe offering. byose, yakire igitambo cyawe cyoswa. He said, may he give you the desires of your heart and make all your plans succeed. Iguhe ibyo umutima wawe wifuza kandi ibyo uteganya gukora bikunde. And he said, we will shout for joy when you are victorious and we lift up our Ngo banners uza- in the name of our God. Uzasakuza kubw'intsinzi kandi uzazamura izina ry'Imana. And then he says, Hanyuma iravuga now I know ngo noneho that the ndabizi Lord saves his anointed. ko Imana ikiza He abasinzwe answers bayo, him from his holy heaven with the Irabasubiza. saving power of his right hand. ikoresheje imbaraga z'ukuboko kwayo kw'iburyo.
And then he said, some trust in chariots and some in horses. ngo bamwe bizera amafarashi But we trust in the name of the ariko Lord twizera our mu God. izina ry'Imana They are brought yacu to their knees and fall, but we rise up and stand ngo firm. baragwa ariko tukahaguruka twemye. The Bible says, Bibiliya the iravuga mountains melt like wax before the Lord. imisozi irayenga imbere y'Imana. David said, Dawudi yaravuze because ngo I know my God. kuko nzi Imana yanjye, Because one time I kuko worshiped, rimwe but paid narayiramije the price. ntanga ikiguzi. David said, Dawudi I yaravuze am confident of this. ibi I ndabivuga will shize see amanga, the goodness of the Lord in the land of the living. nzabona ukugira neza kw'Imana muri iyi si y'abazima. So that God, Iyo Mana the Bible says the fullness of God is in Christ. ngo umwuzuro w'Imana uri muri Kristo. So this Christ, Uyu Yesu with the fullness of God, wuzuye ubumana. Mary had worshipped him extravagantly. Mariya yari yaramuramije mu buryo Martha had cooked bw'igitangaza. for him. Marita yari yaramutekeye. Lazarus had hung up with him. Lazaro yari yaratindanye nawe amukunda ari inshuti They ye. had a connection. Bari bafitanye Now ubusabane. when Lazarus dies, Lazaro apfuye just a phone call. ni telefone gusa. When we were growing up, Igihe twebwe twakuraga, I grew up in Uganda as a young nakuriye i person. Bugande. There's a song we used to sing. Hari indirimbo twakundaga It's a kuririmba, secular song. ni indirimbo y'abisi. But it used to say, bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys say ni- Bad boys, abasore babi. iyo ndirimbo yaravuga ngo abasore babi cyangwa se bafite imico mibi urakora iki nibakugeraho. Anyone knows that? Haru Anyone knows that yizi. song? I see someone shaking. You know it. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Urakora iki nibakugeraho. Let me tell you, there are bad boys out here. Hano hanze hari abantu babi, They are bad spirits, they are bad demons. imyuka mibi, abadayimoni. And let me tell you, they come for everyone as long as you are under the sun here. Kandi- kandi reka mbabwire abo bantu bashyikira buri muntu wese upfa kuba uri hano mu isi kuko ntisakaye. Let me tell you, I don't care. Ntacyo bimbwiye. By God's grace, Kubw'ubuntu bw'Imana. I've been to many parts of the world. Nagiriwe ubuntu bwo kugera ahantu henshi Like hatandukanye for ku real, isi. like by God's grace. Kubw'ubuntu bw'Imana gusa. From different directions, Ahantu hatandukanye ku isi. from the far shores of America Kure cyane muri Amerika, to the far places of China, mu Bushinwa, from India to the Arab countries to mu Europe, Buhinde, mu Barabu, to muri Europe, to Latin American countries like Brazil, muri Brazil, to small islands in the Indian Ocean, places like Mauritius, mu Seychelles, turwa duto nka twa Ile Maurice, to small islands in the Atlantic Ocean, the Caribbean islands, places like Barbados. ahantu hitwa Barbados hari mu birwa. So I've seen Nabonye ibintu, things and people, abantu n'ibintu, black ones, white ones, yellow abirabura, ones, big ones, small abazungu, ones, abasumukondo, all kinds of people, bato different bagufi, different cultures, imico itandukanye, different people at different levels. abantu batandukanye bari ku nzego zitandukanye. But let me tell you, people, Ariko reka mbabwire abantu we have something in common. dufite ikintu duhuriyeho. Number one, Icya mbere, we all have needs. twese tugira ibintu dukeneye. Number two, Icya kabiri, we all fear. twese turatinya. We can fear different things, but we fear. Dushobora kuba dutinya ibintu bitandukanye ariko twese turatinya. Number three, we have Icya gatatu, limitations. twese dufite imbibi, dufite ahantu There are things that tutarenga. are beyond our capacities to fix. Hariho ibintu birenze ubushobozi bwacu Whether we tutabasha are gukemura. presidents, Waba uri perezida, whether we are kings and queens, waba uri umwami cyangwa whether we umwamikazi, have little money or so much money, waba dufite amafaranga make cyangwa menshi, there are some things we have in common. hariho ibintu duhuje. And when those bad days come, Iyo rero iyo minsi mibi when ije, we can't fix those needs, iyo tudashoboye when kubikemura, the bad boys come to us, iyo ba bantu babi baje, when evil spirits and demons come to iyo us to torment abadayimoni us, to give us n'imyuka a mibi hard time, ibiduteye, all of us, twese we have that one question. tugira ikibazo kimwe. What are we going to do when they come for us? Ndabikoraho iki nibingeraho? What do we do? Ukora iki? What do we do? Dukora iki? Some commit suicide. Bamwe bariyahura, Some give up. bamwe bakarerera bakabirangirizaho, Some go into depression. bamwe bakiheba.
But this family, ariko uyu muryango they had a phone call. warahamagaye. Direct line. Hallelujah. Hallelujah. Vuga ngo yego. Yego. They picked the phone. Bafashe I telefone. love the words they said. I love the words they said. Nkunda amagambo bakoresheje. Hello, Jesus. Hello Yesu. How are you? Umeze ute? Where are you? Urihe? And Jesus was like, I'm in the streets of Jerusalem. There's some Ndi hano hirya ya Yerusalemu. Pharisees and teachers of the law Harimo just giving me a hard abafarisayo time. bari kunshanga. They're asking me many questions. Bari I'm trying to kumbaza answer ibintu them. byinshi. You know, kind of busy doing ministry. Ndiho ndi mu murimo ndahuze. So how are you? Are you okay? Is everything Umeze all right? neza? Ibintu byose ni amahoro? How's my friend Lazarus? Inshuti yanjye Lazaro imeze ite? And then they're like, actually, that's what we wanted to tell you. Urebye niyo mpamvu tuguhamagaye. He's sick. Ararwaye. He's sick. Ararwaye. See, they had one to tell. They had someone to tell. Bari bafite umuntu babwira. And who had no limitations. Kandi uwo muntu ntabwo yari afite ikintu imbibi zimubuza The Bible gukora. says, to all perfection I see a limit, but your commands, O Lord, are boundless. Bibiliya iravuga ngo Perfection. ku bintu byose byiza binonosoye mbona bifite iherezo, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rifite imbibi. Jesus was the word. Imana, Yesu yari ijambo. That became fresh. Byahindutse The umuntu. Bible says in the beginning was the word was God, the word was God. Ngo kera hahozeho jambo kandi ijambo yari Imana. No limitation. Nta mbibi zimukingira zimubuza When he gukora. speaks, things happen. Iyo avuze ibintu biraba. Hallelujah. Hallelujah. He commands. He's Irategeka. in control. Ni Imana He's ifite able. control, He's a ishoboye. miracle working God. Imana ikora So ibitangaza. they tell him Baramubwira. he's not in the rush. Ntabwo yari ari The kwihuta. Bible says he stays actually more days. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo yabifashe nk'ibintu byihutirwa ko yaranatinze. Our time is up anyway. Igihe cyacu Lazarus cyagiye. dies. Lazaro arapfuye. They kind of now get fearful. Bagize ubwoba, ubuse biracyakunze. This journey of worship, when you're paying the cost, sometimes it can be tough. Uru But rugendo- hang in there. Uru rugendo rwo kuramya watanze n'ikiguzi hari igihe bigeraho ukabona bisa nk'ibirangiye, ariko komeza ugumaho. That's why Peter said, grow in the grace and knowledge of Jesus. Niyo mpamvu- We need to know Jesus more and more. Niyo mpamvu Petero yatubwiye ngo dukure mu buntu no gusobanukirwa Umwami Yesu, ko tugomba kumenya no gukura. His ways are not our ways. Inzira ze zitandukanye n'izacu. We need to know that. Ibyo tukwiye kubimenya. So they're kind of discouraged. Bacitse intege Make rero. the story short, Jesus comes. Inkuru tuyihinnye, Yesu They araje. come to him. Baraje They say, if you were baramwegera. here, Niba uri hano, if you were here, iyo uza kuba uri you hano, would not have died. ntabwo yari kuba yapfuye. He says, you people, Arabwira ati ako se, I thought you know me. nari nzi ko munzi. That's why you worship me, cook for Niyo me. mpamvu And muntekera, mundamya. so you think it is too late for me now to do Nibaza something? ko ubu ngubu kuri njye byarangiye gukora. Please hang in there, don't fear. Mugume aho ngaho ntimugire ubwoba. You've been giving up on that thing that you've been praying for some time. Don't fear. Hariho wenda igihe waba ugeze cyo kurekura ibyo bintu wari utegereje, Jesus ariko can hagume. still do something. Yesu Hang in there. aracyashoboye kugira ikintu abihinduraho. I'm telling you. Hallelujah. And please, this is a practical message. Kandi iyi ni ubutumwa tugomba gushyira mu Go bikorwa. and practice it in your life. Genda ubikore, ugire icyo It's ubikoraho. not over. Ntago birarangira. He told them, Arababwira, I am the resurrection. njyewe ndi umuzuko. They said, that we know he will resurrect at the end. Barambwira ati yego, ibyo turabizi, n'abazazuka nyine igihe ni ku imperuka. Jesus said, please, that's not what I'm Oya, saying. ibyo si byo ndi kubabwira. But anyway, all in all, Hanyuma what you already have is enough for me to show you more. arababwira ati okay, ibyo twe kubitinda, ariko icyo mufite ubu kirahagije kugira ngo nanjye ngire icyo mbereka. And then he said, Arababwira, I tell you, if you believe, you see the glory of God. ndababwiye nimwizera murabona icyubahiro cy'Imana. We all know what happened. Twese tuzi icyabaye. Lazarus came back to Lazaro life. yarazutse. They got him. Baramubona. Now as we end this message, Dusoza, I want you to imagine ndashaka what they utekereze. paid for their worship. Utekereze ibyo batanze And the kugira blessing ngo they received in baramye. return. Urebe umugisha bakiriye. The life of Ubuzima Lazarus bwa Lazaro. to come back to life. Kuva mu bapfe ukazuka ukagaruka ukaba Where muzima. doctors had failed. Aho abaganga bari bananiwe. There's no price that you can put Nta giciro ibyo bintu on wabiha someone's life. ku buzima bw'umuntu. The miracle they received, the blessing they received of Lazarus' life
igitangaza bakiriye cyo kubona Lazaro agaruka mu bazima was more than the perfume, the expensive perfume. cyari gitangaje kandi kirengeye cyane More than the bavu food that basutse Martha cooked for bya Jesus. biryo batetse More than the time that Lazarus spent cyari with Jesus. kirengeye n'umwanya wose Lazaro yamaranye na Yesu. They paid the price for their worship. Batanze ikiguzi kugira ngo They baramye, were blessed for their worship. bahawe umugisha kubwo kuramya And the kwabo, blessing kandi umugisha was bigger, wari mugari greater, cyane more glorious uwuzuye than their icyubahiro cost, than kurenza the cost. ikiguzi, Because what God gives, kuko ibyo Imana itanga only God can give. n'Imana yonyine What God yabitanga. gives, Ibyo Imana the world itanga cannot give. isi We get ntiyabiguha. money from the world, Tubona amafaranga mu isi, but what we get from God is from heaven. ariko ibyo twakira ku We Mana get bituruka mu God from ijuru. the earth. We get God from Tubona the earth. zahabu mu isi, But the healing, the joy, the peace that ariko we receive ugukira amahoro from God, umunezero only twakira God can ni give. Imana He yonyine gives peace that surpasses all yabitanga. understanding, that the world cannot give. Isi Stand up and we ntiyabiguha. pray in the name of Jesus. Muhaguruke dusenge. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We are going to pray, Tugiye gusenga, but I want you ariko to ndashaka take this as a practical message. ubu butumwa ubufate nk'ubutumwa wo gushira mu Go and bikorwa. search your heart. Genda witekerezeho Go mu and mutima examine wawe, your life uwitekerezeho and say, how do I worship? urebe wibwiza ukuri ute se ndamya gute, How much price tag do I put on my worship? ni ikihe kiguzi, ni ikihe giciro njya ntanga mu kuramya What does kwanjye, it cost me binsaba iki, in terms of my resources, yaba ari mu byo ntunze, in terms of what I do, my energy, yaba ari ibyo nkoresha imbaraga in terms zanjye, of my time? yaba ari igihe And cyanjye, do I do it for Jesus? ese mbikorera Yesu, This is not something that you do for the pastor. kuko ibi ntabwo ari ibintu ukorera This is umushumba, not something that you do to make a name. ntabwo ari ibintu ugira kugira ngo This wubake is what you izina, do for only Jesus and ni Him ibintu alone. ukorera Yesu kandi we And I wenyine. can guarantee you, Kandi in the nakwizeza time of your crisis, mu gihe ugize ikibazo you will have a direct line. uzagira telefone nawe yo You guhamagara, will call. uzahamagara, He says, call upon me, I will answer you. kuko ijambo rye riratubwira ngo mumpamagare And show you nzabitaba nkwereke Great and unsearchable things that you ibikomeye didn't know. udashobora kumenya. He is faithful. Ni Imana yo kwizerwa, When He speaks, He acts. iyo ivuze When He irabikora, promises, iyo isezeranyije He fulfills. irabisohoza in the name of mu Jesus. izina rya Yesu. And I can see most of you, Kandi ndabona benshi muri you're ready mwe for God's blessings. mwiteguriye kwakira umugisha. Hallelujah. Haleluya. May the hand of God continue to be upon your life. Reka ikiganza cy'Imana gikomeze kubabaho, May God make His face shine upon you. Imana ikomeze kubarasiraho May He ubwiza continue to be bwayo, gracious to you. ikomeze kubabera May He inyabuntu, turn His face toward you and give you peace. ibarebe ibahe amahoro In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. May God answer those prayers you've been Imana praying for. isubiza ayo masengesho May wari God uri make a way where there's gusenga, no way. ishira inzira May hatari God defeat inzira, your enemies. Imana igutsindishiriza In the name of abanzi Jesus. mu izina rya Yesu, In the name of mu Jesus. izina rya Yesu, In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Send that email Ohereza iyo email that you've been asking yourself, should I send it or not? wibazaga se nyohereze nyireke, Send it. God will do a yohereze, miracle. Knock that door. komanga kuri rwa rugi It will open in the name of Jesus. kuzafunguka, Because now you're walking in the favor of God, in the kuko power uri of God. kugendera mu mbaraga n'igikundiro Make that phone call cy'Imana. again. Hamagara nanone Talk to that person wa again. muntu ongera In the umuvugishe name of mu Jesus. izina rya May Yesu. God's favor be on your life. Igikundiro cy'Imana kikubeho, May you get that promotion in the name iyo of promosiyo Jesus. uyibone mu izina rya In the Yesu, name of Jesus. mu izina rya May you get Yesu. that job in the name of Ako kazi Jesus. ukakire mu May you izina get rya that Yesu. joy. May you get that peace Uwo in the name of munezero, ayo mahoro mu izina rya Yeah, yeah, Yesu. yeah, 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 yeah. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Hallelujah. When I come back, Igihe nzagaruka I don't know when, ntabwo nzi icyo ari cyo, whether it's after a few months or next year yaba or ari after a nyuma year. y'amezi cyangwa umwaka utaha ntabwo I want mbizi. someone, at least someone to tell me a Ndifuza testimony byibuze umuntu umwe uzaba that umuhamya after that message, ambwire ngo bwa butumwa something happened watwigishije in my life. hari ikintu cyavuyemo, And I'm expecting those testimonies. kandi ni ukuri Because ndabitegereje, our God is kuko Imana yacu ni Imana nziza, and our God is alive. kandi ni Imana And iriho, our God is able. kandi ni Imana ishoboye, Our God loves. kandi ni Imana ikunda abantu And bayo, our God will bless you. izabaha In the name of umugisha Jesus. mu izina rya Yesu, Bless you. izina rya Yesu, Bless you. izina rya Yesu. It's bigger than your problem. Irenze cyane ikibazo ufite, Bigger than your challenge. irenze cyane ibiguhiga,
bigger than that disease. irarenze cyane, irengeye iyo ndwara ufite, It's bigger than death. irenze urupfu. Some of the things died and were buried. Hariho ibintu bishobora kuba byarapfuye byaranahambwe, But as we are praying now, ariko ubwo tugiye gusenga, kuko turi gusenga ubu, I want you to have faith and remember. ndashaka kugira ukwizera, wibuke, Listen to this. wumve, Listen to this. ubyumve, Listen to this. iki ngiki ucyumve So neza, that you don't be discouraged. kugira ngo udacika intege, Because sometimes kuko rimwe na rimwe you see how long you've been that problem. ujya ureba igihe umaze muri icyo And it's kibazo, easy to lose hope and faith. kandi biroroshe gucika intege kubera igihe But kirekire. listen to this. Ariko iki cyumve, Jesus loved Lazarus. Yesu yakundaga Lazaro, But his sickness ariko indwara ye did not hurry him. ntago yamwirukankije, But also his death ariko no gupfa kwe did not stop him. ntago kwamuhagaritse gukora. In other words, Mu yandi he magambo, doesn't panic. wipanika. Jesus Yesu doesn't nta panic. panika. The sickness Indwara did not hurry him. ntago yatumye ava mu byo arimo ngo Because he yiruke, knew he was in control. kuko yari abizi ko afite kontrole y'ibyo bintu. You may think your problem, he has forgotten about it. No, he has not forgotten. Ushobora kwibwira yuko ikibazo cyawe yakibagiwe, ntabwo yakibagiwe. He's purifying your heart and your faith. He's purifying your heart. Areza, ari kweza umutima wawe no kwizera kwawe, And what you think is too late kandi hahandi uvuga ngo ewe nta kintu yabikoraho ubu ngubu, will not stop him to come ntabwo and do something. bizamuhagarika ngo aze abikwereke. Hallelujah. Someone say Haleluya. yes. Vuga ngo yego, yego. Lord Jesus. Mwami Yesu, I show you your people. ndakwereka abantu bawe, They love you. baragukunda, That's why they're in your house. niyo mpamvu bari mu nzu yawe, That's why they're committed. niyo mpamvu In the biyemeje name of Jesus. mu izina rya Yesu. Right here, right now. Ubu none mwami, From the pastor, guturuka ku mushumba, the youngest Christian in this church. ku mukristo muto kuri bose, Bless them, Lord. baha umugisha mwami, In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Reveal yourself to them. Ubihishurire, Let them know you more. reka bakumenye Let them kurenzaho, love you more. reka bagukunda no Let them kurenzaho, worship you more. reka bakuramye no kurenzaho, And let them receive kandi reka bakire for amazing blessings imigisha ihambaye that the world can't give. isi idashobora gutanga. Let them see more of your glory. Reka babone icyubahiro cyawe no In the name of kurenzaho, Jesus. mu izina rya Yesu. Amen. 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 God bless you. Amen. Imana ibahe umugisha. My soul says yes. Hallelujah. Nukuri mana yanjye njyewe ndayemera. Uwo Yesu tumaze kumva mubwira aya magambo. Nakiza Uwo mwami wanjye Yesu, mwami wanjye, ndakwemera Yesu, ntacyo nzakuburana. Aya magambo uyatahiremo, uyatekerezaho. naho nanyura mu misozi miremire nzikwaza hindura amatara nukuri mana yanjye njyewe ndayemera ntakiza nukuri mana yanjye njyewe ndayemera ntakiza naho nanyura naho nanyura muri sozi miremire zikwaza hindura amatara. Mana wakoze ku ijambo ryawe kuno munsi, tugushimira ijambo ryawe ryiza kandi riziye mu gihe cyaryo, mwami wanjye. Reka rihinduke imbuto itabora mu mitima yawe, nyamwese ubyumvise mwami wanjye. Kavuga ahangaha Kristo mwiza, tuzabona imbuto zera, tuzabona ibiti
mwami Imana y'ingera imbuto zigaragaza gukora kwawe uko abana be bakuze bakuramije mu byabo mu mwanya wabo mu mbaraga zabo mu butunzi bwabo baguhaye byose mwami wacu Yesu kugira ngo mwami bye kubaho gusa n'ababo n'ibyabo n'abazakomoka mwami wa Yesu bazasarure Kristo mwiza kuko batanze ikiguzi banakira umugisha wo kuramya mwami. Buri wese naririmbira indirimbo ava mu kuri Imana yanjye ndayemera kuri Imana yanjye ndayemera gatize burose mwami wa Yesu azatanga ubuhamya bw'iyo mirimo yawe batageni umugisha mukina umuryango we mwadeline mu izina rya Yesu imbaraga bakoresheje ishimo dusangije mwami wa Yesu reka ne mu anointing mavuta menshi abe ku buzima bwawe twese hamwe dusangire umugisha wawe. Urakoze mwami wacu Yesu burese mama taha asubira mu rugo reka amagambo komeza hirimbanire mu mutima wawe kugira ngo ukomeze gusigasira ubutunzi bwiza umuhaye buri munsi mu izina rya Kristo umwana w'Imana. Amen. Amashyi ku Mana yacu.